Mnogo se buke poslednjih dana podiglo oko najnovijih izmena zakona o udžbenicima. Ih je mnogo, ali evo konkretno to me podsjetilo na temu kojom se bavim već godinama u našoj opštini Kovačica. Osnovno obrazovanje u Republici Srbiji je obavezno, a tvrdi se i da je besplatno. Ali ako roditelji treba recimo u 5. razredu da izdvoje 20.000 dinara samo za jedno dete, za komplet udžbenika, da ne pričamo o metalofonu, o priboru za likovno i tako dalje, to izađe i na 30.000. Znači samo za jedno dete. Nemojmo se praviti da to nije bitno. Znači zaista je važno. Ovo nije samo priča o knjigama. Ovo je priča o slobodi izbora, o jednakosti za sve, o korupciji. Koliko je sistem daleko u stanju da ide da bi zaštitio privilegije i privilegovane, a ne decu i ne roditelje. 2020. godine, a kasnije i 2022. pojavila se mogućnost koja je nama tada delovala kao naučna fantastika. Potpuno besplatni udžbenici za osnovnu školu, dostupnu preko sajta besplatnabiblioteka.com. Je bila jednostavna i snažna. Znanje mora biti besplatno. Znanje mora biti jednako dostupno svakom detetu, bez obzira na to da li živi u Beogradu, u Nišu, u Kovačici i Idvoru. Kada su se pojavila i štampana izdanja, odobrena od strane Ministarstva prosvete, i čak 5 puta jeftinija od onih koji su nuđeni od strane škola, Snežana Petrov i ja pokrenule smo jednu inicijativu za besplatne udžbenike i predložile smo na savetu roditelja naše škole da škola, odnosno da svi roditelji i škola zajedno sa nama nabavimo baš te udžbenike, jer su bili najpovoljnija i najbolja varijanta. Su kvalitetni, bili su zakoniti, odobreni, kao što rekao, od Ministarstva prosvete i višestruko pristupačni. Ali naišli smo na zid, na sumnje, na podsmeh, čak i na uvrede. Doživjeli smo napade kako od strane školskog rukovodstva, tako i od strane pojedinih roditelja. Da su to neke nekvalitetne crno-bele kopije, da nemaju kvalitet, da ne ispunjavaju standarde, što je sve bila laž. Najveća zamerka bila je ta što nemaju prevode na jezike nacionalnih manjina. Mi smo i za to ponudile rešenje. Obratile smo se pokrajinskom sekretarijatu, predložile im da angažuju prevodioce. Ugovor potpuno ignorisanje, zvolje, bez podrške. Čak smo doživjele i uvrede. Krenule smo u svojevrsnu misiju iz mesta u mesto, Trepaju, Debeljaču, Idvor, Kovačicu, razgovarale sa roditeljima i bilo je mnogo onih koji su želeli da se uključe da podrže ovu inicijativu. Ali škole su dobile nalog da opstruišu ovu inicijativu, da sabotiraju ovaj predlog, da šire laži o fondaciji koja je te udžbenike nudila. Roditeljima su pretili poruke gde im govore da će deca imati jedinice na kraju školske godine ako se opredele za besplatne udžbenike. Neki su se onda povukli zbog straha, neki zbog ponuda i poklona od strane škole jer su im nuđeni besplatni kompleti najskupljih udžbenika samo zato da bi odustali od više od pola razreda koja je prvobitno naručio ove besplatne udžbenike. Ostalo nas je samo 6. razredu. 6 đaka je koristilo jedne godine, da bi sledeće godine se taj broj smanjio na 4 đaka. Deca su 2 godine učila iz ovih udžbenika. Imali su odličan uspeh. Iako je bilo teško jer je učiteljica isključivo i pratila je i radila zadatke i davala testove isključivo prema udžbenicima drugih izdavača. Uprko svemu tome i pored svih tih prepreka, deca su pokazala da se sve može kada imaju našu podršku i kada imaju usađene prave vrednosti. Čak smo napadane od strane uprave škole da smo nehumani roditelji što moravamo našu decu da koriste udžbenike i time ih izdvajamo od ostalih. Rezultat? Uspele smo da u Kovačici i Idvoru i još nekim mestima uvedemo ove besplatne udžbenike. U Idvoru su čak obezbeđene i donacije iz kojih su plaćeni svi udžbenici i čak dodatni sadržaj kao što su izleti, kulturni programi, a škola je dobila i računare. To je pravi primer kako se gradi obrazovanje. Solidarno, pošteno, časno i sa vizijom. Danas je svima jasno. Tržište udžbenika je u Srbiji bilo i ostalo leglo korupcije. Postoji dokument koji je sama država izdala koji to potvrđuje.
Monopol koji su imali strani izdavači ranije, kako to sam predsjednik tvrdi, zakoni koji se menjaju svake godine samo zato da bi se ozakonilo ono što je protivzakonito. Predsjednik je sam rekao da je u vreme Angele Merkel bio primoran da da monopol na tržištu udžbenika stranom izdavaču Klett, nemačkom izdavaču, i da je on tada preuzeo bukvalno monopol nad našim obrazovanjem. Danas navodno vraćamo primat Zavodu za udžbenike, ali sve ostaje isto. Građani plaćaju i to skupo. 5 puta skuplje nego što je realno. I tako dok Beograd i Niš i neki drugi gradovi dobijaju subvencije od 20.000 dinara po detetu, deca iz siromašnih opština i sela plaćaju sve. Nekad smo knjige nasleđivali u okviru porodice i generacijama. Danas se udžbenici menjaju svake godine bez ikakve potrebe i bez ikakve smislene dugoročne strategije. I to sve samo zato da bi neko zadržao profit. A razlike među tim izdanjima su zaista smešne. Negde je premeštena stranica, negde je promenjena ilustracija. Na drugoj školi gde sam radila ukazala se mogućnost da se nabave besplatni udžbenici za celu školu i ne samo za tu školu, već za sve školarce u celoj toj opštini. Roditeljima i nastavnicima to niko nije rekao. Ta informacija je namerno skrivana od njih. Kada sam na sastanku pred kolegama i direktorom rekla, iznala tu informaciju, dobila sam ukor. Rečeno mi je da je iz školske uprave stigao nalog svim školama i direktorima da ne slučajno ne dozvole da se biraju besplatni udžbenici. Svi drugi mogu, osim besplatnih. Ovo nije borba samo za besplatne udžbenike. Ovo je borba protiv sistema koji ne radi za ljude. Nismo odustale. Nećemo. Jer znamo da znanje mora biti slobodno i da svako dete ima pravo da uči. Bez ucene, bez straha, bez cene, bez korupcije.